Karangu wa muraya o rĩngĩ nĩokĩte nenda-inĩ gũtetera ciana ciake na kuga atĩ ahiki arĩa marutaga mawoni moru kũrĩ ciana ciake mamenye atĩ ciana ciake ciothe 7 nĩciũĩkaine, na atĩ nĩoĩ kũrĩa ciothe ithomagĩra, kũrĩa cikaraga na nĩamacapotaga fully. Atĩ ũguo ahiki acio nĩmatige kũmũingĩrĩra na bitterness ya baby daddy ao. Andĩkire ũũ nenda-inĩ: "Now to those bitter ladies who always comment negative about my children, allow me to reply to you all today. All of my children are in public domain. I know all where they school and where they live, and I fully support them. Sasa bitterness ya baby daddy wako usikue unaniletea please." Na rĩu kwĩ mashabiki ake marehete mawoni gũkũ comment section. Tashikomiri nĩaugĩte, "And that makes Carol a mother of 8. This woman has seen Pepe." Nake Phyllis Kamose ndatigĩtwo thutha nĩacangĩre akauga, "You sound bitter than us online in-laws. Tulia kababa. Does it mean all the 3 or 4 baby mamas were bad and now the current one the angel?" Nake Soni Waithaka nĩaugĩte, "And you see it as an achievement, breaking those ladies' heart. Anyway, congratulations Mr. Supportive Baby Daddy." Nake Kemi nĩaugĩte, "I know you have money but please, I know where they all school. Thanks. Kindly remember to withdraw 3 of them." Nake Rebecca nĩaugĩte, "Carol Kim ameanza game 7-0. It can never be me."